Ia vani tolo mar fatunga le na le sore nei no fai e o vantanto te oli ma fia iai io toi fatalo fantu bo folo fantu ia o Samuel o fase songa le vainga o le afi ina ua se fulu mar 4 minuto te nei le tu na lima le tautua ma le unanga Hello Blue TV ia me se fo yo le tauta ia ma ASIATA le nei vainga o le afi ma lo afua ai la o mo le nei so manta o fie o manta lupe le seunga iyo wa mata tumua wa mata tamali fo ye pe yo tala le au fueloloa ma lo lava le fato to ile ne yaso ma lo fo ile pale ma lo le tau antai ya ma lo le nga lue tiutum faiva lava singa lo fenga yeso tanto wantu no iyo e ser o fie musica le a me ser pesele o filia a manta ile programme le tau ya ma ASIATA ya wala nga o faiva ma tiute ma ta faioi o lo no pia yeso tato wa tuno o le nga to New Zealand nei Australia America so se ta fo le langi ai le fangaloina i lo tato wa tuno o lo tato tofi mai lo tato wa tua Samoa sifo iyo mole tela fa malo mole nga fa tele malo le lava papa le fo ile nei aso tofi le nei aso lua se furu mole lua o le masino Julai lua fe lua se furu mole tasi pe fa pe o ka ngalo fo ia o i mare tausanga malo le pale malo le nga lulue ia te o tau o lo fiangai mafita i tunga ia lava singa fo era nga ta ilea o tiute ile aso male aso fio yo tala le lei o lo fa no manu fa le malu ia ma fa tuna paulia ia wale tau suino le po vai leola ia wa o e ma itato o malava po fea lava fo ile e te la vasi iai po fea le e te tautua o fea le e te se ili malo ai so se tafa le lalo langi ia ele mafaya o na ngalo o tau i te talo ma ana pongi ia ana yo tanto wa fa fea ngai tau langi mo lan tau fretua le au sa le vi io ma nga fo ile le fa mai kala kus pa ia e inga o vai ia fangua fo ima kofi o fanga wa Jacob
kamala le se kofi nga ve ia kamale o levi e wa fa pe o lona nga fa o le tala le le talo nga na fa le pai sin na nga ru nga le e nga foi le me mo we foi o ele se fa ko kuspa ia se me a nga le ne yaso o yo le ia su itonu le manto le niu la sia la o le fo tu sai o le fa mo me tanto por kalame mansania TAUTAI ia ma ASIATA ia i le tau le lima por ke afo le lima por afo o le lima o le po aru po pe ka o le lima pe te o le lima pe afo le lima ia pa wan me ia la vea ia au ka fo lima ma lo la le fa to ma lo so fo manuia e le tali tonunga mau tu o lo manuia me uma o lo tango ia yo au o me uma fo o lo mo o ia lo loto o lo fa fe lo ia le tua ia e la fo i lo o langa fa tua ia wa le sika ka ki nganga va ia ku kuile so o me ai fa rongo ku ai kuile ko kuri kakani kuri vai la ai o le fai ku wa wo ki le ai kia kami mai fai le sikonga fiki yo ki le sikonga fiki kami lo aku mu le sikonga fiki na o konga fiki mua ia ai o lo tanto tua o lo tanto matai sili le langi o ia lea na te fatau no ina mea o finangalo ia ilo loto e o mana o ia ilo lo nei anganga ia ai ka ule au ia ka ku faso a talo fa mo follow fan tu fa filo il proclame ia i tua asina sina tamama tina matutua ia o le au fai te talo io wow te faiara utana le esilia ku le malo lo sio ko kudia ko inga mo makua esilia ko fo le malo lo sio la to anga pongi e ngai lo so se fa fia ula le fia maloso ro dungol fonga ele e wa tanto wi le awo le chim o ka io akasi i mai ngai mau a mea io ka pamu mai o ka me ka pamu ai ko yoki ale maro pipo ngo fa ko ang pong na no fa to ang pong mai le o anga ko nga io o ke mo le manga vai ia ko si si mai wa ma ka ngo pai e ro ang pong so malo ma follow fati o tanto to asi de sina malo te talo fa fitai to ia o lo fa ia le fa vole te malo falanta po le fala ia pati ta auto a fe po ia lango malula to tapo inga ia awa fo ia fitalo lo inga ia o sa ilinga manuia asio tato wa no fatalo fa mai la ia le mau ka ku fa kalo fa ia wo ma pa anga mai ale tanto por kalame ia ilungo tanto au nanga le Blue TV por tanto wan lata na fa sala laule nei fa pe o le tele ia like la tanto page ar kele yo kala yo mau kala fa ngai fa me kia like love and share tanto proclame le to mantal tanto nanga nei fo yaso ia ma nei le nei yaso ya manto New Zealand mantai le la bole lautele o tole tau fisilingia le ale tau ya matou ia ore kaule ya mako ore kaue ka ore kimula mana ia lava le la se sulu mata go fio le taiao se ia o mai le uli ia o so fai mai la ia kimunga le ngai pe a fai kula ia le fuko to va ia le se sulu mata go fio a le la no winga ia oro fa palingi mai lava e lo tatou matai sili le fa tof sio kako le anga ile nga o tatou fo mo mia le la o la fo itia mo mia ele ma le vao io ia le singa fa susu io ale ala le la yona fo ile le e wa mai lava lo tatou ta pa u le lang ia le to ai nga taimi ia ma le tulanga mo mia mo tangata nga taile o sio manga o mai le tau ia te autou le mafuta mai Australia America wa kasefia omi mai ia il tato proclame o tato we veva fai me fa solo atalo fa malo antu le proclame il to fine ali tu ia mafuta mai fo il pito ilalo manjo New Zealand o mai le nei vai tau le malulu o mer kopiko ia tritonu o lo o saunga le mu me uma ia fai mari fo ia o le so nga fai ar maruru ke o uma ia o kinga inga ses te prosio si aleni mo tau mafutanga nga tai leo to fine ia le swenki malo fa tai mafutanga mai
Hani pani o I ko fiolai io e ko koe vai a kuale si o tofine mafuta mai Amerika. O mai o tau me se fo io tina matua ia marko au maka maka. Ia na natala fo il tato felo inga ia o nai fo ia I tulanga fo io leiti o fo isa o na momuai. Ia ai fa tai le tua fa pena. E uma mai le si vaenga ia o soi fuanga la vai tau mo fai la foi ia fa ngale me alo fale tua ia me se fo le tau tua o le olanga fia o na mo utou ina ia fa fia ina fa mali ina ia utou ia ma tau teri ia waru fa u fa Mua siaki kalo fasi uso io mai lau fai avanga ngi vaenga le fia ia le uso ia tu mua ia se lo fia langu ke fa halo fai la por kala me ia wa auto ia sa fia ngai manga luenga io se uso tu mua fi fu isa ke ruma fale ma kapenga fa finge ko anga ngi ia so pop no ola malo ki ora talo fai ante to ma tanga se uso io ta man himself tupe and d fetuleni ia malo la ia te oe le uso. Malo mafuta mai malo fo ilo loto I mele lei. Ioe, upe masania ile atunu. Tau le video se uso. Ia Samoa. Upe masania I to ina. Lia I paongo e kalakala. Ai totole maali marongi sa sala le lei. Ioe. Abo foi nei tilo. Ai se foi la tau e fai mai video lunga ono tu lango sua ia male le lava fo yongo sai. O auia. O te mata uma o kele alo le kala o kele ha video ko maka io o lo wanganga la o te tau mafai e avele le sona la au mai le tangata io ia ai tatia le o le ale le tulanga o le ngana e fai mai ia o le faita lia lava le ale tangata I lona loto fuatifu io e fa pena ia a fai fo ie pe o upo e fai faleata la ngor kamale or kam faleaka kamale io kamare pe ma fai kanguku ia or kamiki fo le motu ia upo masani ona fai faleanta fa mai a sou fulu sou sala ile sou ia walanga na fufu yeti o tauti anga o mai mor fartua masanga faleata fa pengala upo fai le kuma lole o faleata o fa engale maur ko vai masai ka masa ia len ko vai ile fa fo ile lenga ke ngai ai nga wapa la le vai fulu sou kua vai piko I kai vai moso vai koloa ma kua I ki nga kai ka fer kamaranga uyo le mo le tolo fa nga le uso me sole tautonga ia me se foi ia ankos mai la tau lo ina ia Amerika nga tai leo tai soifua mahalo la var soifua maua mahalo le langi mama au Brisbane io o amer kula ngor covid ia kako o fa lo ngori ko ka u la ku covid ia aro mamau tatou musue tatou te o le tūlanga lele wa vai atu ai se tatou atu nuu se tatou uso fiti se tatou atu motu kasi le uso Samoa mandu fo la so pio o ka fakolu ale o Samoa fiki makonga ia le o tatou va ai atu ia sa o ale akala pe sa fa aka la fonga le amatanga ia ai talo fai tatou tau fai tutu fai tasi te talo mona ia tatou uso mai le atu motu fiti Sampolo vinaka ni sampolo vinaka vakalevu ia te auto uma o lo ifiti ale ngatalia o le to a tele o tatou le mai moa mai le proklame le nei ale au nanga le Blue TV o nisi fo o alo mata mafana o lo ta aseu e le ngata o ngaluenga le tua o ngaluenga fa ale malo ia o nisi fo o tala ngafa o la to a inga I tangata fiti ma initia mai fiti fa malo ia te auto malo le matou te tatalo mo auto ia o tau ngaruenga foi o le tau mawhai usiusitai I tūlanga malapata inga o tu ina hantua le soifua maloloina ia awale saunga le mo le puipuinga o tau mai le whaamai o loo pipisi nei. Lisa o tō tele o tau tai soifua whape foi leia ngata I lea Jolly Ahong sa lea panga malo lava lea mafuta mai ngā I Buena Park, California ma molia kwa oro whaanga I ngā le Universal Studio ea mese o tau waka koe fiaru aku roa pauanga me lea lai ngō uika ke lea uiaringi pora restrictions anyways tasit nau tātou news update o le nei asu o loo whaia le taimire nei te ropo o maia po o loo whaia le taimire nei le whono tanga wha tope there was an emergency meeting sa le palemene a New Zealand Whaia la I le ansole nei. Ona o le toe ilo ino o mātou poras, ai maisea le Trans-Tasmans a pora, po le vale o mātou ma au se tālia.
ia ma ko fo e to tele o la tou le fa mai kakala ia ia tou te lo ia fa ia ma o nga fo fiti tu lo le tau so fo o le ngo fo le atu nu ai wo mana o mai ono tu langa tonu ale o le alanga fo le sa fa o me fo ile ta tou le na nau fo i malanga i sambo ia mau to vai mani so tu langa oi tu mau fo ile utanga ma le tofa ina ne me uta to nau fo ile ia ai ono santia ile upenga ma le ko fango kai ia ini aso se tele mani tau sanga se tele o te lo fo o lo ia lava ia ila to o lo la walunga i Samoa la to fo tai o lo ia ile fa to fa la inga ia fa mai kala ko inga fo ia pe o fa fa kau ai kele au le lau me nguki ma ma le lau ia fo ile o so vale ke mo fa kau alo ngale fo mai kala ko inga ma ku kua ai kali te fa makua fa matua le tofa ia te longa foi ia ele o kangaka lai fa unga i Samoa ila to fo ni fa tofa o ni au fa utanga sara tielu research mai le malanga i lunga e kilang e ko fo ila loka kele ifiro o lo le o elis kangaka le kele like kan manto page o mai ma o tala o le te fa o pe lunga e kilang nei ia fai fo e woto e taliu lau tole no fanga ia fa manu ele tua ia ai me se fo yo lava singa o fenga ia o ke ropinga o fongo fa ma lo lenga e malanga mai ui o lea lo fa tele atu fa manu ia tu le tua o ia fo i lunga o kilani ia a we ki songa fa lo i kele langa o ma ko ure o kele mo me ka kai la au ma lo si fa paso io tu lo fa fonga le fongo fa lo ngir kai o so fo i ka nga fanga ia klinde o ka fiola io ai paulo mea ia marutia ia o le tuo ila to uma fo lo malanga mai lunga si o matou tunu o kilani ia wa te faia lava kala ngai o ko le lo i Wellington o ko le lau mua au matou ia o kilani o matou le to ai ngole la langi no wingala e to te lau mua i lo tatou va fa lo to i fale ia pe ko ke kama makua ia wala o nganga i ka ko mo ka fongo nganga e fai mai li po ye upu ia tato wolo ma le vai fa rongo wingor ko wi werin kongi o ko ngor ka ko ko fali ka ko ngu ai ka wa fia lo malai ke kili le vela la fei ka mai le wadi fia pulu ye le lo weli ai ka wa fia lo ia malai ke kele fo ye ia longo winga ka ko fai me fa lo ma ya man to lunga nei au kilang ia walango ile ka ko malai va le kele ui ole ha talo fantu mo folo fantu io mara malama le ise uso ya pa na pa talo pa talo fa pa na pa o mai ya nefia fi io o mai la fo wi fo alo fa tele atu ai la for nga tailea o to ma futanga fa pesi uso le ma futa mai Andrew ASIATA fenika io kasi la le la lo wedding kongi io e malama la se uso ya Andrew ia afia ngai ya New Zealand ia ke la fo kwa mo kapua ia la fo ku pe ka karango fa lo ko fani ia tato wolo e sanga i malalang ia ngai foi rot kan kunga ia purpuru met ko ia fu mar ko palankeki ia ai la fo mai tan fa tu tuanga ia manto o kilani yo le tara me fa solo seunga io el tato proclame o lungo tanto awala ile nei vai ngola fia fi matua pisi lava ma tu foi awalu tato wa proclame le nei temi e ila o malo fa alo ngia ai mana tu fo yo aso tofi taitasi o le tatou por kalambe le o le tautai ai ma le tatou Pacifica 40 le fionga fo tamaita i pule ia falute ai mai se ola na o nanga le talo fa voucher o ala ku ai la le tatou por kalambe le temi nei omi mai lo swafa to e pau ale ke rope ko e sulima minguke e mau ai lo wa no e tiono manu malo ai se lauta la free cash voucher mo le utu fo ino lo sai Samoa ele tanto mota Samoa pamukesi i vaitele pauala le me ke faia manatua o le swafa lo a inga le New Zealand po Australia ia fa kainga ai fela ka o kwangi me o ko a fa pe o lo a tau a inga le Australia ma America ma New Zealand o supoesi swafa fa kainga ia nga kangole kusira supoesi swafa ia so oi foi male ngoa o salaki pakeka isamo as fa kainga le ia nga supoesi swafa New Zealand ia po Australia salaki pakeka Samoa tu si ai lo marengu mela o le telefoni alo a inga lai Samoa now manatua o le information sta u ala vale nei
Ale ai se ko ka vale Samoa. Ele au ngala mele ki fai mai. Iyo. Le nga e mo mia. Le sau o le tangata lai Samoa lo a inga e fai le ta vale. Ma le numero le telefoni leo le afa manu ye ina wai uma fai le se il fai ungo la program. O le numero po le swafa e manu malo. Ia o swafa na o lipo kia mai fo i Samoa. Ia o tatou talo nga mana tua. Ele o kau ki fai kala ko inga foi so ele upe ila lo mangong kupe. Iyo o se leni o mea tahu alava. Se tatou fai ia fo ile nganga fo ile le o le moi. Lo inga yo la ufa matalanga. E mafai fo i wai e ai inga fo ile le fai sau ka vale. Anga ke ngofo le ai inga fer ka vale. Ia kaua e kaua vanga na ele so ngolenga. Ai afa pela o le ka lo mai o ngofo sa vai. Al pumping singer mo ka sa mo o por. Ai uma inga su e sau felingi fo ile le ke pilis kor mi e fai rua fe su ya inga kai ko ola leanga omi mai lo su afolo ma walo va no ile taimile nei ila lo le blue tv messenger ia pete tango foi fa nga mai le messenger ale TAUTAI ai wa na we ile tatou page like love and share tatou proclam ia omi mai au fai atu tatou proclam Susana tanga le ya tawa o mai le afiafi ia pola fo nei taimi mafutanga ma lo so fo mawara ngai lea o se utama ia fata tamanti le lua ia male tausi ia te sisi pale malana mo to uma fo Australia fa aui ai o lupo gi fiola se mai luma va ka mai ko la kaua ka mai ko ki paula io o mai le nei vanga o le afia fi malo ia te autora ngai leo sa ma soni fa launga male to tele o to ngai tanto proclame kasiar kako ka mai o elua tatou news update ba nga tatou noi avasai ona tatou malo lole a foi mai to se sila mai le kusile wo uakua o le a maua se ava noa e fa tala noi nai ia se tamali i sa mo fo wai longa lana tautua ele ngata o ia o se tusitala o ia fo i o se tangata wai longa i tūlanga o talaanga o me e fa o Sofia ilo waru iluma o ia foi o se failaunga o tulanga foi motivational speakers now tatu tala noi tulanga e uma vakula o update o kako news ai mo le silafia e tele a foi le atala noi tulanga ye ke mafau a pe palangi ke vai ko maka kala ngo mai si quota palangi ai wala nengalo o ye foi tamali i Samoa io o le fa ko o ya wi ngi a se fia ngo le lotu ma wala va no o te fa tala no ina tuai le fo itamali ile vionga Amituana'i Timoteo Maneta Pepe ia e fa ale sua fai longa i fo i malawi loa ia ai fo i mai nal ta prokalami ona ta fa tala no le o le fionga ile ma pol tu yana ia le fionga Amituana'i ai se fa kwala le ina ta to update mo Australia io ko ke sira fiera ka fo ile o kupa o fai tau atu ngai tātou puretini mai Australia le vansole na faalia matua le fia ko faalia le fia fo o le auso taalo ina ua fa tolu sorry faalua ona decline lona langa apalai fo ile le aveo stangata nu siki sengi o Australia wa ka ko vai ka ko ia ia te loe te ila utala le pe tele mautonu ngai lunga ma toa fa ala te le fia fo yo le usu ta alu ia ma fa se ai wo ala na fa se fo ile le wa pe nganga ka ko ko fe au ia fa mai le sau nga le usu ia ko ko pale la tam fa va tu le ata le lunga te sile ir kanga ka kongulo ke man tu ta sile nei fesi longo le au Australia o le tangata o le maoli o le tangata o le maoli e sau mai la lo i roto rua io fa na wini usila ia ai o tulanga o scholarship fa la kapi ia na fuai ona maua tu leva no ta alonga liki a Australia ia ma fa solo ele yung mo le vala na tautua ia le foi uso ta alo ile au tele a Australia ai fa luanga abalai antu ila lo foi le o le tulanga o le lau professional e ma fai ai ona entaito o mo se citizen mantu e se aro mo fo mau e se citizen ia war ke le fo le si va nga fo ile o ma ka fa li maula mai ka ko le nga ku ngi yo skari yo la e citizen ai oleana ai sauletat fa mai le tali e le o
ele o lava le tūlanga e whaailoa ai ma lango ina ai. Le tūlanga o lau tautua e ala mai ta alonga. Now, I specify ele au vaenga ta alonga. E sau, kirikiki, ole soka. Sau mua kirikiki, ole soka. So o meile mani ta alonga fo ile le pei e ke representing ai se atunu ule olimpeka. Kua ilu ale ulu ka malo ko kupa ile le fia. Ona ole tūlanga ua whaarua for the second time. Ia ngā lau ke vai ko kele o isi awari fo ia man to for tangata le sa mo le sirfia. O taimi fo o kapiteni le sunga Richie Makoa ile awa ale ole peleki. Ole kanga kare lenga kele nga makua ingi fo kuli mangu ele au sila. Ko fo ka alo lenga le fo nga ilanga pu elenga faisia ka ko kapiteni ai pe par ka malo vande fo fa fonga ai fa ula lo le ulu o Richie Makoa. Ya tau sila mai ai war fiaro fangi ola wari ia ala wari ngai e ngiu sila uma le la tau sila mai ai lu ngol ta to screen le na na wa sila mai ka konguranga lu fa kwai le wa fa alua for the second time decline ni usi Australia ya le of samsam ai le fururi ka of samsam ya le melale le fa mo fa tu ai la wari ia mafuka mai Brisbane ya ai me se foi Australia ya fakakamaki male io fa mbole pe o ngwaru sko solo amor mole pele o ngoso sko solo ke si ko savat si kau fa ya ia li si senga ska mo ko kupan ngawa makwa polonga ya ai uyolea ya se ha fo ini ya ku umar fa ngola ko mia ia te lo fo ina te mafuta mai Australia America mani usira nei o le fo ita te ui umai le tu ainga situation lava le tasi tatia ia la ta alonga au te loa ire kai mi fo ile le makwa le sa o ai lo ma fau se fai unga au mai e sa lautala ire tai mi fo ile le i lo lava ma fau so le ele ai o le o fikau i ka kaunga o sikseng sa vai ngangwa ko inga foi le misa maron ko ro ngore no I got it I got it you know I'm sure I got it ya fa pena le o langa dei uyo le ya ta ya lalo le ai nga sa mani tala le masani ono tau whaafongai ia masani ono sau no fo ile tai fono fo ile le fast so ngale la ule le mali to ia mai to tele fo ile au fai to fa tele na whaongai na le ta ia lalo pea le ale ainga sa sau mangi fai te fie lo po fe sa wele ainga sa sau mangi ia o matou tonua i sa vai la lantaua ia i le fio anga o sangone ia inga tonua sa wele ma fo anga le kai ia lalo le ala ainga ia awa fo ie wala ngai saule ile pa inga nga fa mai na ufa ngai le tautai au mala au manu ia makua mua so mai au mala lua ngai ke wa va ve give up ia ai te le loa o ngala asaungi mai le au manu ia au turn mai lo kwa oso mai lo le au manu ai fully mai lo kwa ia sa lo misi mawailes ia ono sa ia ina fawea le finali filimaya fawea oi karo falava oi ko far vai malai o ambai nei vanga le fiaf ya renga tailea talala fia vai fanga sia malo lava le sa ile mafuta mai ina Brisbane Australia ya renga taileo sama soni fai launga Anastasia po Anastasi and Antonio Tuyala le mafuta mai malo lava le sa maro fa totoa update longa lua ka ko wo lola ia falta to malolonga foi mai mafuta mele fionga ya Amituana'i te vese makala winga ia itu langa le unanga pe ono fai atu ole unanga me se fo ole tautua ta to TAUTAI ia me se fo Blue TV au te mana o lava o te alo mai tu langa fa porkiki pe ona fai atu o le mātou fo o le fo ia ila fo ia ila tō wai longa i tūlanga o porkiki a meisi fo anything about politics tuli matai mai le ET fo ka malo ai le rupo e o so fo i o so singa live nga ngai ko inga fa mangingo ma fa tūlanga au fala ina peona tatia mai ai ungo fa misinonga nga taile ia o tūlanga i Samoa ai paule vai liu te fia tele no ona ia afia lungo o porkalame tūlanga le o le ngana
E ia le fasi vaisua. Le sa ta ua i le saunoanga ale tai o le vanga whai le HRPP. Ia po le foi sa tu i le foi. Ia awa foi le tau wasaina o le sao sa moa mai le toititi fasi furu tau sanga ua tea. Le sa ta ua i le tūlanga foi le i saunoanga whaasanga anga i tamaita i loia. Ta tia la ia le tele o isi mau a tūlanga. E le upu o tele lava i la tau o tu fisili e mai se foi o i la tau whanau na soifua i atunu i fafo. Ni usila Australia, Amerika. O lo la tau a tu fisili nia. Le winga o le upu lea o le laula lango. Le sa whaongaina le sunga tu le epa. Pela no fai atu. E le ila se karangoanga ka kou whapurkiki. O mea uma whapurkiki. O le atatia i le tātou iti. Lai, peitai. Na o vai liuia. O Sofia ai moe a luanga. E pei o le tala i le tai. Ea o ngā fo i awana i tupulanga lalo vaua. Ia kakia o ia le profesa lewa e sirafia winga lo loko ma winga maua lulunga. O le winga le upulau la lango. Talo fai a Samuel o tanga vai aranga tai leo to fine i antu mema. Iyo ano ia moa moe noa. Falana ima le tautonga. Le mafuta mai i na Amerika Utah. Malosis. Ia malole onu sai malofuri mafuta mai. Fesili la ia to tere la tofa mai fa bone bone ona hale winga se upusa se upu palau vale tu lo le ngana le winga le upu le lau la lango ya na fo ite si la fia na ite no fo e manyo na yo tu man tu fa ngo fie yo le winga fa matalanga fa yon tato fa matalaina tautalai titi ya ma fa wale o ia i ro ma fa po a winga mo mo ka mai ki ka kiki Iyo kama fo ilele si aware so sopo o le mosi de la kama va kunga upu ya fo ilele e vadi ai au tafa o le winga o le famtalang antu tu la isau iso vai vainga ile fa winganga ele tai o le vang fa fa le HRPP na ia fa ia ile saunoanga e tatia mai lo manatu o oyo se tangata i tele o anga va ke leanga va inga ko inga me ke faia ke le o le upule laula lango e matua ta umaina e kamaikiki uma me ke faia e ile si upu tonu ai tate muso e fa ingoa e ta watu lungo le ia e foi mo kamaikiki foi le e lango ai vai o sion kinga tu ro fa fonga si ia e uma ia u fa le kongo ia inga ia fa pena e tau tata fa pena le winga na o le upu o le laula lango foi le te faia so lava i lo tina e tu langa ia tu watu i lungo le vai o lo fa nga ina i le tamata i o le HRPP ia le fa nga ina o le ngana le fa tu sa ile si o manga lai fa nga ina i le ngana ia lo no winga mi fa yo no fa upuina fa pe fa mai se sia kia si lu tu lo me la lang o ai ki alai ka ke fia mana o foi le e faia la tanga luenga ile maualunga malota i loa o lota to mai lea ai sau se si fai mai ki o fa penga e fallinga mai matua ta u mama ina o e tele ile o sau fio lenga au ki kau kala kiki au ki fia poko ile o sau merga o puna ia tato me e sei la ia le martulanga le na o fa mani nongo le vai liu le ngangana ia ai onisi la upu ye vaenga nga le fa me disi o vaenga o le pikini ma le mingi ia e sa o ile laughing sa mo an fo ile le sa lo ma fa le tala le kamaro to finga pule ai vo ile something pikiri we ia io uio le ole vaenga le na o tanto am tanga o tanto to te ia au te me ese nga o ka ko fa pitoa lava foi mai fa la wi lo tu langa o tanto o nanga le tanto Pacific ese money transfer ai nga te leo le tanto Pacific 40 ma le talo fa voucher ia fa pe foi la le seki works fa pe foi le tanto sep ma la to o nanga ia ona tanto tala no ale ile fionga ia i le li ia fa wo ke ka unga ia au ki kango fa alu pero ma fa tu ro loto fa na matai o le matu o faiva o le fai to fa ia o le tangata o yailo na to mai fa pitoa e na te tapu e ina ai le soifua o se tasi o tangata ia ina ia mafai ona ausiania na sini ia ma se fa to fa la ina ma se manu lauti o lo ilo no langa le fionga ile Amituana'i ia ma se ikaku kalangoa
ia e winga I le tusi e le ngata I lea ia o le whaatautainga o le ngā luenga o lo fita I tunga ia I le fionga le maupoli tua ia ana pe a fo I mali tātou pokalami au ni ngalo like, love and share. Tau tua mare au nanga mo tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga ese ese. Ai le ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas itu. Mua tapi lah telefon ni time itu ini lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Otta Samoa ore motta mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaila fia mai we'll see you again. God bless. Nella wana faila fatau ile tipele na mail talo for voucher nella wana fatau ma mente mga oi ile voucher sai fu se fa na ile la se mai ole talo for voucher mo vai fatau ne ai ole yaso ya no fat Ia toe whaataro whaatu Samoa I lau whita whaafoga le vai ngau le hawhia whia me se foi ia o lau sila saanga. Ma lo le soi fua manuia, ma lo le lange ma whaataro whaatia Miriam ma le sama le tau mawhutanga. All the way from Tokoroa. Oh, I kofi o lai. Kia kaha. Kia ora bro. Ia ane nganta I lea o le zunga ia Alfonso Fonuti. Ioi. Le mafuta me le ni vanga o le hafiafi. Ioi. Le na sa o le lei ia le zunga ia. Le na tonua. Pia maanga ia kusi mea ilunga. Maanga ia kusi mai lunga. Ia ka whale o aku. Ka ke musu ai ke o ka whale o kuro. Nga le whaasanga ro le o le mkau. Ai whaasanga mai ka I ka au. Le no tau mo whai tau whaatantatu. Le na tonua. Le mai sunga Alfonso le kai. Ia le foua totu mai ngutu limu. Ia nga. Ai si la fia le le tu hotel. Ia wala o kalange nga la lau mai fo ka ko ka ko laiki. Ia ai pena manga ia le saulo ka mamaro ki nga mo ia.
Pia ka u are sau foi le ia manga yo ka anko mo ka aunties manga yo ka uso ma kukua foi nga ia ai a ko la mai la ka ika u fai la ka fa nga u ma kuala ia wa lo ia o ka ia ai me se foi la nga ilan tu langa o le level ai me se le level la ia nga lo ia sa mo ia ili o isa o ili kala ko inga ma ko sa ili o ko revo ma ko ma oi ole fi le lo tuma le nganga ia tato me ese mai la ia le ia i umai fo wala we le sili la lango le ia ai fai mai ja upo se upo fo le nganga tu sa upo palau vale ola utali le ai o te fa sa ai le ai fai mai po se upo e te discredit ai pe te va ai mama ma e tau fa tau va ai nai le sitangata ai le o songa fai vale la ona sa ola ia le wa ia nga u fa penga u yo le te lo foi mo mai se so ninga le ma vai ia langa o le fionga Amituana'i fi lo to malenga o mo fai ona fa tasi mai ia le fionga ia Amituana'i Timoteo Maneta Pepe. Now, I se sira mai se taimi, fa mo le ma ken mo le wa se e lungo la program. Ia me se fo ia tafita fani. Le wa se sira mai e be yan ofa yatu. Se ko fa mo fa ta to ofisa fa mo le tusi le langa ke wa le o kilia mai ke le la ken. Le wa se sira mai. O le kanga ka ko ngwaren ku ngai manisi tusi si tusi fo ina tusia. Ia le ko ngwa o mawala manoa. Ia mante mafuta i male to ina o to ina kamalaya ia ele ave ila le upulen kau fa mangingo ko ngai io am fayongo ave ele upumana ia le o lo wia o le na osina va ngai titi o te fa e montu ai fa filo ia tu ila o fionga Amituana'i Timoteo Maneta Pepe ia lenga o ke fia o ke sau ke fai va makamai o ke fia fo o te alo pau manai to ina la falafa tuna ia o le Amituana'i o le mapu o le tuia ana ia ai o le maua ia o le talo pola i usila o le tama tau safune man tau launiu ia awa foi ia le suo le tanga loa me se le fio tapa ia sa lo apu ia me se la o fionga o le mapu ia tu lona fune man tau launiu ia funge kawa ia ma o le urua i kanga loa sa funge ale io esa ala o karale ko fe ia fa felo ia tu ila o fionga e lunga o le TAUTAI ia ASIATA ni vanga o le fefi faftai ASIATA mo le ia no matongo film fai fo na mo ta no ai awa fo se fa poponga la pokala me faftai the last time I saw you, in fact the first time ngo vai o lunga o le tangata Pasifika ile fa atal noanga o le fionga ia Amituana'i o ia o le offer o le tusile nei to fa emo fa no le tanto screen o le tusile nei you were born with something special pesa e soi fu mai ia mase vaenga ta ua lava ia po se mea lofa ta ua lava isona fa lau telenga o ia le na tusia le tusile now peitai o le vaenga ta ua fo i wan la yona mafuona na nau fo i tate fa soa a kongu fe ka wi kongu alo fio mai masinga male singa fofo le ngase a malo e ai masi fo i o le fengumi ya i o lungo o penga ta failangi ia o isi wa kau give up o ilanto wa o tilo enga wa ted en uma me uma o nga o le arwaku muka ai i faisa usau noanga o le atonu ese mai le tusitala o le antonu le isi vaenga ta ua leo le au nanga le te whaanga solo nei tonu ni usile nei lau whionga Amituana'i. Faftai ASIATA mo le fisili o le tūlanga as a motivational speaker o le whaia la leo ni launga whalau e tele i lumo o le tangata tangata tosi tangata to tele pe to se furu pe to se lau pe to afe o le whaia la leo ni launga o le motivational speaker o le whaia la leo ni o ani sini man wha mo tangata lau tele o le mana o i whaataunuina, o le vahenga la nā e whaatatautonu i le vahenga leo te whaia as a motivational speaker or as a self-empowerment speaker, o le whaia la leo ni
ni whamatala le experience, whamatala ni stories, po ni techniques, po ni methods, le whaongala tangata. Ia awana I give up, awana I give up ni ngofi. O lale sini ma whamoe e atu oe awale luluma. E mawhailan o tango mawhaiene, you know, to inspire people, to motivate people I launga I luma o tangata I no whanga whaitele. Amituana'i, whaatai tele o le ua manino a tātou tauleleia. O o se tanganta e te whailaunga o lau whaato whala inga e mawhai ai o na whaatupuina le anu walu I luma o se tangata mai tūlanga whaavaivainga o lo iai nga I le whaamalosi a wina. Now, o le whaafisiri. O ai se hawa totongo ai lea, ai se hawa tupu ai lea langona ia te oi. Now, considering ia Samoa, e koi kiki motivational speaker u Marco Akele. O le winga o lau tala, a mata mai mātua. A mata mai tai whaalea o ngā so sa. Sau I whaife au. Ia sau I lesi awari e ingu awai au. Ai, o le winga o lau whaamatalanga. E pei a tala noi nei meo I tūlanga o whailaunga whapene o le whaarualu I luma o le tangata. E kele ainga mawhauwhau palalangi. Ia, beongi sainga. Se awa e hele whaatua whalai. Whaftai e se hata mo le fsili. Mana e tele fsili, you know, ilo o langa atua Samoa, ilo tuptupua. Wa yo stangata o te fifia tautala. Piona e taua. So se mea I le tupulanga. So se mea I tamaiti Samoa. E tilongo fia tangata Samoa le tautala. Male ata, male te titi tātou tala noi me uma. PCC, pe whale tonu, e tātou te tala no na le tagie. Whaiponga. Mui. Ilo o langa pe au fufuana. Na oa o ngai marifa. I le Pia Primary School. O le tuli so o ia o leaonga. O le tuli so o ia o leaonga. E halala na tulia. O le mo le tautala. Mana o te whaise upu, mana o e whaise tala e osa tuala tala, ai le tuina mai se wano ia ta, o pela o ita e whea onga, tulia ule, i le pule, ma ita le pule, ma tulia ule whale. O mawa whaa tula iei. Pe ia una u whanau mea, pe se mea lofa, ia te au ia, pe se gift, it's a challenge. Na o wola mea au ia, o tangata o te whiwhia tau tala. I te tono na le ainga, o ala le falva o tuli mai o le aonga ia na o fatu le lo tina le me tuli so me le me fasi so o afe me lo tina le ai o te popul se te lo se ta leni na ya te peila o se vaenga na wa mata lo na fafangu lo ma wa fa I le tala le fai mai so lo tina ia ma le muta ya le tau tala le la wo o ma le te mi pe ona e fisidi mai le na o lo la pe ma fai no fai le la o alo lo o fia tu li o nei pa langi e fai ai le tūlanga le to become a self-empowerment speaker. Wow. Now, ono o le wa e tana noa mai le tūlanga o le tautara so e te loa. Kasi alau kari mai wo u feel good, you know. I feel good. Le angalo winga o na utala o le fu e toa tele. Wa o fu o le makua kauka. E eisi tanga te wha mai. Ia, o le ala fu i le wo iai le anga ruenga ma tūlanga wha pena. E iai la le si pe e anoi ngai lo te tautara so. E isi e pe lau te iloa fo ita ile o ka maro walanga I o uso matua whawhine e ngu ai le tau tala se ia mainga ina o whaawauna I le tūlanga lea na motivate ai lau sunga e whaingo fia di ilo o fia mai le tu ai ngā lava na whaingo fia au wala e selfaita o le mea lau te mana e te lela visili ona o stangata o te sausa mo o le matua whaale tonu ala English whaale tonu ele o hau fu istangata sa le leini a on e pio na o whai atu pauale mena o vai o hau tangata o te whiwhia o te tautala o te whiwhia o te whasoa o te whiwhia whamanatu matulanga pena ele o se mea whaingofia ona o leo te ofi to tonu o mea o li o papalangi e vei o e masa motivational speaker e se le whaingta e se mal whaingta ona o la ngangana o mantua o le tele na o whaongaina le ngangana whapiritania e tautalangi ai mta upu o lo whapirinana e se le whaingta e se me whaingofia e to o telefolani si yalo ma whanau ai mai se tātou sa mo pia na e tau o momoa o tātou sa mo tangata whiwhia tautala o tele na no utau mwhaiwhalele e o mai e pea o le tūlanga na e se le whewhewhe o nei tangata fo le whai e pia o le e leo se me whaingofia e whewhewhe e tautatala ai whiawhia whaitatala e whiawhia tautala e tua ai whiawhia rumo tangata e isonga kau e se ngā lau sunga le ia wau ken whaingofe antua lau sunga le matua o whaipai lea tūlanga e isonga e se ngā le melo le tautara so o ma le whaitala e lansong tau whaawinganga o lansong tau atonu e reise se o le tangata e whaitala o le tangata o lai alu e whaile tala o se mena tupu
Fai lola e te fai se tala o se me se sena tupu. E se le mele wa lo nga na fai na lo o le mafa fa. E le wa fai tala lola a tangata fai tala. O le tangata na e o e te o tangata o te fai tala. Ai ala na o fai tala o te fai tala o ni me fa o sofia ile o la fina o tangata. Le na la tu sa o e te fai tala e fa o sofia. Ai te le fa tupu tala. Le winga foi le fa kupo se mele I kupu. Ese le leite le mafafaule mena o se no lo tango fa tupu se langa o le fa tu bane o esa no o fi mo me lo no Faftai le nga o le fe ngumia I solo le venga nei me lungo e me sa lungo social media ia ka kingo fo fa kunga wa punga mai lea o mai fe ia ai o la so sila le tu fai mapuna tato pele na tau e vai tu lo le lungo Facebook wo so mas fam tana o so tu lo waita ala na naita tanga ono wo le fai ina control her or his own emotions wo le fai e tan na control e ia ona langona ona manatu o naita lo le social media po ita lo le fa pungala ona o so tu lo le manatu fa lo no winga wo ta o meina wo control le social media oe o control le si tangata oe o control le tangata le na fail fam talanga oe o le mfainga e control oe o control mai you know your outside environment ya oe me e pila tu langa na tangata mfai na ia controllinga yo na langona mona manatu e so alo se me lunga okay that's fine you know ele tangata na lai la o maule leila na control o na ia langona mona mafafau ile alu lumba I tu langa fale mafafau o le sia fa fasili lo fionga Amituana'i o tanto Samoa e kau kele ka ko e kau re isi tatu ngana foi le e ki kango e fai ai se mele le fa aru I mai le skanga le lo winga la utala te I te wa se mele to tele a vai ngi yanga palang oh you're so wonderful keep it up a sa ngir ka mi ki fa la tao ya onga a saungi le kamai kiki merkura nga rua fa le kongu ele mau mere kasi rua ko la vai de ese rufa ma tu lo wa ese rufa va valia e ke so yang ala role sa vai lor karan ma ko fa o nga ku ai role le sioki ane mai e ke so ai ngolo mo e ke so ya pai mala fa ona wale mau kasi rua ko pe or ko wane tau fa ai o lewa e sau male tu ai nga ai kia le e te taunga le faia le vaenga e faina fala tele tulanga le mana ia tele la ofisili asiata ono le tulanga le lack tele to tono ainga ia te au ia from my own humble experience e le ma faina o maleta mai titi se me fa foto le ainga o le ainga le me pito sili na mantia I le olanga maleta mai titi la utautala la ia te from my own I'm bringing fale le like titi pe no tawa ia se o le tele o me se sema me fa vale na o fai le me mo ia le te fa ti ngana tele ni me se man me fa le to no fai a fa longo lo tina me ta lo fa sa tam la me na tu a fa mata la le jo tina me ia o te popole o pola le tele me se o te fai fa me lo tina o sta me titi le lai le mo ni out of vita what and that's where the powerful message comes from that's where I was inspired to become the person where I am today because of my mother gave me you know pole ani me se man me fa le to my mother always said no you're a good boy. Don't worry about it. I would take pole from. I would take amana if what ala tangata. I would take falong tata. If I may, falong may. So when people said something, I put it in my head. Wow. But when my mother said something, look at this. When people said something, I put it in my head. But when my mother said something, I put it in my heart. That's wow. I love that. Can you just repeat that one more time? When people say something to me, I put it in my head. But when my mother said something to me, I put it in my heart. Wow. Lono winga anta fa sa moina a fautua mai tangata ia te au e mfono tu o lo mafau. Ai a fautua mai lo tina ia te au o te tu o lo lotu. It will never go away. Wow. It will stay with me for a long time. Langa e pio fa matalanga na jo tina au te popole tala tangata. Au te amana ia le fa le tono le langa se tamana lei. O le tele la tamana lei no o wola mai ai. E pe wo avea ia un tingale fa le tonu tingale le popo ngale tele fa le tonu no o ala o te lo fe me asio tina o se tamale you know it's a good lesson for our for our families for our parents and for our kids fa avtai matango fia manta wona tulanga le wa e ia
a lea la ua e to ai tau nuu i le tu ai ngā fola lea ua e ai o le tufa o lou to mai. Tufa o le sosia ma lou ta mau a inga i le mawhau ma lou loto. A wā le benefiti ma le alu alu i luma o tupulanga lalu wau. E ngata foi le, o so olafa se tangata. Whaina e saunua. O le ale tūlanga o yeile au nanga me se fo o se sa vali e fia mo moli. A wale to atelo ilantou po fai fo ni o onga o le ale si ala asanga me fai ona. Taftai. O le temine o lo fai meta o life coaching for our Pacific people. O hani sini man fa mo me se fo ila to o telen man na o fai ni pisisi matulanga pena. O hani sini man fa mo e ma fai no so tai mai o na o fa tūlanga ina leoni. You know, a program or a business plan or whatever, if so hani tūlanga pena. O si fo tangata e mana e fateleina le halualu luma mafofau o te le fai atu la pe o tangata le leite le mafofau o tangata le poto ai oni vaenga no o ina mai e easy life coaches bo le tele fai a onga na fai a onga ya te yo tangata mai imo o la lang o tele palangi fai a onga ya te as coaches matulanga pena le la o mawai le avano e mafai ona o tu fai na atu le na experience po na techniques po na skills e o ina ya lon fana o le tato atu Whaafitai am tōna, o leo te tilo atu fo i lesi tūlanga o le lisi leo te vai atuai e mai seo mantātia. Manisi o tūlanga sa ausia e lau a fionga fo i e tusa ai o le whamanuianga o tōwhi ai o e le tua. O leo te vai atunga e a fia mai e mali tūlanga le founder of Pacific Toastmasters Auckland. En vona whalau tele, o le hale vaenga lea. O le Toastmasters, tā o mo le Toastmasters. O le Toastmasters, o organisation le te tono la langi atua. Te tono la nui sila, o le matua o tele o lato. Ua ofi atu organizations nei I te tono ta whole New Zealand. O le Toastmasters, o se whalapetonga le e train el tangata e avea ma se public speaker. O le Toastmasters e train el tangata e o inaini ni metotia ba ni skills and experience ia vea ia le leila communication skills ia le leila leadership skills ia le leila public speaking skills mantua to te lo tangata la finga lvanga ai fe ata tala mo ai me se la pe o tulanga na lo te o ina nei seminar ma tulanga pena to te leo halom fana o tato tu bo tangata Pasifika e te le fita utala ai fe utala e te o se ne te o fale ton o le vaenga la na lea o Toastmasters o to tonu la okilani o fa tu ina ile organization e pos association le se temi mo ale to tonu kan Pasifika wa yais organization specifically for our Pacific people Elena tato samo our Pacific people in Nela Auckland Lela Whale organization about 5 years ago no fa tu ina ono lo fa mo fa alele ya o ina alum fa na tangata Pasifika ya lu mala tautala. Wow, that's a lot of knowledge. O le telefo I o le whaatou whala inga ia ai le ngata I lea. O lo tamau a inga. O ai tasi le vaenga te whaatau ina fo ia mai se o te lo fo I e lek ma a veo se vaenga e fatia ma vai ai le tau ma fai o niso I lantou. O re ko akele le au fai ma faufaunga. E ko akele le au fai ma faufaunga. Ai makua e whainga kanga kiliva. Pe ore kala foi le ngana so oi tele men manava ai le mafaina tautala mafainga mai singa ko mai fa malo si awa masina uta mai tatala mai ona hale si vaenga e mafu ai ona fainga ka I kanga ka bo ai aso fo I o ka fau e nga o nga lua o ngai fang pane foi fiu e koe whaakari pe sausa kakala. E le koe sausa kakala. Wale leia le English. E le ngaka o le anu re English. Kau ai mai marima. Koe on pa ia yon mak. Ai umalo ua ke are whasingi e funga. E fiu e kau whai aku e tūrunga e whaisi tala pēra whaisikala. E ma whai ngai kau kakala. O le anu mafuanga o le vai viu. Ono le tati tala ngoa tangata matua. Ia, mali. Ai o le mema o te fieta watu. O le umatua le mawhawhau tangata. Ai pangalea. Na amata mai lava na train mai le mawhawhau le tangata mai le tamatiti. Pela ona o ta ua mua le na o whai atu e. Na ala o le ua whewhel tangata matua tautala. Na ala na whewhel tangata matua tautala. Ona ua umana whaapokalame mai lo na o langa mai lo na laititi. O e mōmai. Ia. Lo ua umana whaapokalame le mawhawhau lo na o langa. A whai ala na whai tala na tamatiti ma so na aua te tauta so. Aua te. Wow. Na pokalame lo le mawhawhau. That means I can't do that. I can't speak up. O na matua lo tamatiti. Paulana na me mo. Lo matua tangata matua na le aua.
aua o le mfaino fa ele mele la na lo o mana fa po kala mel ma fa mai le o langa tu po ele se men tu po na o le me o le van tu le la o mana no fa po kala mel ma fa ele ma fai la e paula la ai e ma faina to e fai tangata matuana o le alu loa e alu ese mai le lio o matua mai alu ese mai le lio masani ai alu se lio e fou la na ai e fou pela le mele na o fai atua. When I joined these organizations, that's when my mind changed. That's when I started to learn new knowledge, new skills, new informations. So we cannot learn anything new. Pe a fai tatu te tu mawai pele li o ale o masani e tatu le aso. Whawhitai Amituana'i o le matua I te le tā ua o le nei poro kalame, you know. Au whaiwhare tā whaitanonga, tēro whai toa tele I lantou le mori mai ia o lantou pe o le whionga fo ia I le lalo liro mai ava por tamo mo monga tu ma seve miskupa io le ma futa mai nganta ilea ASIATA langolango sele fa utea malo ia ma to tele Vance Simone to tele ila to le momoli mai Doreen si ufanga le fa matango fiel por kala ne fiafi ma ole futa vai tunga to tele ila to se kau fofo mai ma fa tato ai mai sel tu langa le sa mo Uanga ole, you know, it gets to the point where I myself get tired of ole ha se to inga fofo e me faiona ve ese le ule mafofo le wa esa no na ise tasi o vai liu onga le upbringing o le tamaititi yes aua au esa no le tulanga le wa lo mafofo fo yo ui I fa na o to fa fine fa na o you know tato so ma me se fo yo ankos ma antis o le ope wa lo mafofo ka nga ka fo ile o langa le anga vakau I langa fa aua ono le tā ua tona vaenga sa no fa tai ASIATA a ola titi lo afine pe ama le lua le tolu tau sanga na sa wa my dad I want milk ya o tano lo fa sino ele le fainga le susu male sa male le matu le ngana fainga le fang susu le le almento na masa fa no that's okay do it again try masa o le winga la fa matalanga matua I le anga lunga le o le lau masa e lunga le o mal fang susu to mai si fang susu o le meatas o le mafu anga e lenga develop le mafu fa o le tangata mai le lai titi o lo a fai tato te aua o le metu don't e matua le tamai titi na what do they say to themselves aua ele mfaina ufaya wow ele mfaina ufaya so when you give that little kid someone the opportunity, don't worry about it. No, don't worry about it. Tu sape se ya pe o ele te mili na se le tamatiti o le manai na lo tamatiti na va be man I can do this. You know, tu sape o se I can do it because o le to te lo tangata e fe fai me se ai te o al nei ai fai ai le ai se me se le son nei. Ele se I haven't learned anything. Ele se me no wow. But if I go out and make 100 mistakes that means I've learned 100 new lessons today. Wow, that is so powerful. Amituana'i. O hani ni tūlanga o whawhitauli o whengai e mai se I lau lava sila. Ma le tātou community sa moa. O lea tonu a le vai liu. E se mai tūlanga lau le leiwa e saunoina. O ai si tūlanga e sila ia fuai ona pe e sio tātou mai le tūlanga lea o mawhau. No wonder why ki vai whanga ua palalangi. O te whatu sai whanga o palalangi. O le open mind yo ka maiki. Whakula wingo lau tala. A saungi whanga ka maiki ke whai mai a ka ike se mea lai ka ke a. E hiro ka mawhau tangata matua. Ile mawhau ele onga ngana. Ele onga ngana. O le mawhau sa o anga lai. A saungi ka mai, sorry, you can't do that. Because my dad, e open me le tau tala. Au tātou ai vai nei whanau Samoa. E le whapewhila a mea ua tau le pua malafo pe whapito manu I antasi. E pe ele o whai e ka ofi. Ai umalona me wakupu. Mili loi makua. Whako ka umongo ho ilele ia. Ai mamare me ora tala. Ele o whai le taimi lea. Ai nga o esi nga umau se me wakupu e mai matua. Man. O le ile But again, you know, I mean, let us how know low experience. O famtalaina se me o te famtala uia te I lau experience.
le no o me te tupu fa e ala lana na tau fio tamaititi ona ele o lava le confidence o le tamaititi e ta o to ilo no uso malona to fine matulanga pena se awole fail mena ala me le fail tulanga ala me ta ele o fa ele o le leile va fa lo i to tonu le uso mal to fine i to tonu ala ainga ya e mafua maila ona o leva aile i matua la tata tanolan see what I learn in life the best teaching e mafai matua na avel tamatiti are your own examples o hawa examples ava ai malal tamatiti o lisi matua fa me ami so la fa na we le mi fa ftai tinga ke le ko i me ava ku e le mi fa ke le mi fa long ko fa kai mai ona ofisili le tamatiti ai sa me te le fa ftai fa me te le ami ke le fa long lo ko mamlo kinga fa kai this you know what I mean so here we are trying to change the kids but our you know te le fa atu la ame o matua le te lo nganga mama it's just because of what I do ole te a mafai le matua ona fai ni o nga le lei lunga le ba la ua ele e tau le o ia e tamatiti they can picture they can see it elis tamatiti utul sa o male ile a ngona pala vale tu nga me pena ona ofisili le ai sa mete le fale ia matua te le pala vale ia ole fai lunga i ale ngalo e atato ole fale ele alo e ke foi pa e ke foi pala vale ole la ngalo matu ole mele fai lato ole foi fa tai mele tamatiti wow te lo peto tasi sa ofisili o nga vakulola ia le ola u tawalunga o fa ofisili o le winga la utala o te vatua se ngarkasi ar minguki ai te le fa mavai e fai ai singa o kama i fa malosi e umo vakua le scenario ai fai ai singa o fa malosi lunga e lunga tapo kram o la fa ofisili muli Amituana'i e ia le upo e mansanino o fa longo ia ilantou e telefoni na tau fisili mai foi ia pe o te fa longo sa ili le utanga leo le fai launga o le tautala fa sa mo fai launga e mansanino o fa longo ringa ngana lea se le ke le mafai ngo faia o ke le mafai ngo faia o ke le mafai ngo faia langa o tangata foi le ke kau kala ia o tangata e tautala tala o le ase fa wanga mo le ko inga tangata e me se le musu wa ile le fa mai e pe e va ai mo wala lo ai ya te ia o le ase futu wanga ia ona bi ona uta o le mafu anga ona man fa pokala me ina le mafu fa wele me fa ina fa fa mele Henry Ford if you think you can you can if you think you can't you can't fai te fai fo oi ate oi le mfai no fai le no ngo o mana fa pokala me ina oi I lo mafu fa le mfai no fai I am fai I swear to say the opposite. I'm fine about it. I can do it. I can do it. I can do it. I will do it. I will do it. Na lola la mata na fa fangle ma fa fa maletino. Em fa no fa. Pe no tawa, ina o fi I mene o asosine pala. E fa ta vanga. Fa ta vanga la un te tono ni sila. Al me monia, la fa pela. Ai longa me fa no fa ia mele. La na me pala. Ai te lo mena tu. Na na o fi o fa I can do it. Na na o fi atua tua sili ma champini ni sila atua. I mea tau whaila ia me palanga because I kept on telling myself I can do it. I can do it. I can make mistakes. I can do a lot of stupid silly things, but I can do it. Lono o le tele ala te me te tawa ia te oe e te alo te fina me whaina e whai o le tele o le wawi fo nana tino mai o le mena nai te mana o te whatu. Ai tatele yo le tūlanga o sinau whaamalosi I lau porkalami. Toi tae mo tasi e le tūsile nei o lau whaafesili. Au feo ma wel tusile nei o fisili la walunga o leu te vai do you were born with something special e toi fa te pa fa mo fa tato wa tole tusile lunga fa mo le le wasi sila mai maru la tunu o le tasile o tusi mai tusi e fia o tusi e le fionga I ma portu am tona o le tairo leu te vai do you were born with something special ai na ta na la vea I la fa longo le amatanga peina taua sa ua mai se saunoanga se utina o le whaautunga lea o le fito I toni atu tell us a little bit about le tusi lea whaftai nala na o title le tusi lea you were born something e lo taitununga o tato uma na whanau mai masoi fua mai ma se whaamulianga whaapitua wo ye se whaamulianga whaapitua ia te e pe o le tūlanga na ia te me se tato tangata tala leima tangata lotu e lo taitununga o le bua whaamulianga o le tua ma le taimina whanau mai se o mal taimile fa fetai okay e ai sia o fa fesili ai ro tanto nunga o le ato e mo mai so la isi sia o prokalami o lo mana
ua matua ia umomo'o ai mai sole tautai ae ia ma le to'atele ke lo foi le to'atele o i lantou le compliment mai ia ma fa'amālō mai e tusai fo'i o lau fitaʻituna mai sole tautua seʻifaisiga au kama'i fa'amalosi au o le scenario le lautu'uina atu o le tagata ua le lavā tausi matua o le ua saugei asau ia ke au pamai o magai ave o mantua le rest home o le lava ua fiu e fai aku le ama le aua it can't seems to get through this i tausinga o fia ki va o le fia manga o kusa foi ke fa le kongo ai po le ani tulanga iai ia ai o mana o le fia le la usulu mai o refer atu sei fainga sau fa amalosi au fa mole lava mtona au te loa nga mo se si o fa fonga mai ni vanga ole tulanga mo e te tauno ba ai e fa tulanga ina ni fesili fa tulanga ina mo o te fesili le tangata le o ani mafuanga so let's say e lima fesili le la fesili on o tangolo le tusi ia vaenga na i fesili le pe mai le tali tangata na wa ilo te tununga o se mele le a fai wa give up le tangata ona oni yaini yona manatu e fia nisi vaenga o se mele le tele ave e le tangata e le o give up ia te ia fa me wa give up a ia te auia e te tautata no wa ele start fa me give up ai o se give up o laiva ai o ia se si tulanga le lei lai mana o fa taunuina se business lai mana o fa taunuina se le university ai io ma se ai o lea o pui mai o ia ma ta fiofi mai o ia i matu no winga a fai la vave on fa tuina le va le tata no la o ma matu o le mele lei tele na a fai o mali matu o se mele lei tele na a fai ele mali matu mana o le no o lesi that's a different story yeah so it really depends po fele tulanga le ai o ia mo na matu wa te tau na ai se fa so matu i to tono le vile ele faila ta so alulo e faila university at matu le ai e te tau na mali dia lato mana ia ona faia tu le la fa pea la ka ko e mo mai la mar scenario le langa esa oir kala no se le scenario la ka ko mai la se me one gen o foi le tilo ia se to fa fonga le fa maro sia o le tamititi wa le fia no foi le fale o fialu lungo street pe ira ta le wai il tu mata tele le ai o fiwa mantua ele ai se fia le aonga le alu ile aonga i lona loto fuatia ifo fa mai ele se taua ai ke le ai nga mau mai le lipoki o le anga onga ese masui ofu alu roa ka fau e dulang o le anse fau tuanga mo le tala vo mo le ta mai titi ina ia mafai ona to sa o mai lona onala mana ia tele le fisili ASIATA wa tele fo matanga luenga na ofenga luenga ya mo le vai automatic fa penei wo lunga le street but again o te no mo mo fisili mo le tamiti o ama fu la le mafu anga wo e mana o talu street o la se mete mana o pe ai se ana a faila ta o me tamiti ma blame le ainga matulanga pena ia o tulanga lo no winga ta taulan tato ba ai po la le tuanga plan po la tuanga strategy e manao e ia fatino ina pe o tunu ne e ai ala to le tamatiti maunga e te tau sisi ala to le lei mo le tamatiti lo no winga la pe la tulanga le pe no fa ya to no unga lue fo i matanga winga e fisili e tuli ale mele famele tamatiti e tuli ale mele manao le tamatiti ona fatu langa le se pokalame ya o le telefona o pokalame e o mai fai tamatiti o to mana o to alu fa wala ilo tamatiti e le se me mo melunga street mana e lo nunga e le to alu fa matulanga pena o a fo ni se fa le tono la ainga matulanga pena e te tau fo la nga alu luele ainga ile fa fo i ona fa fitauli ina ia fa ngo fia le tamatiti ona to sa fa wa ele ma fo ele tutu ele no fo fa tamatiti alu ia ile ma fo ele ma pe tangata fi ai pe zengana fango fi ele no fo tangata lu fo ai ana na ai on wala ngona le fi ai
ia po wale fo se me ai le mele Ai se fale la ai. wale fo se me ai le fale la ngofo am tonai fa ta ya tu fa so nang fa ona o le tanta mi ma fo le tanta ai fa so nang fa u ya me se fo se va nga te fia fa malo si au o lo ke va fo to tele la va la to che suali ya me se fo ina neo le ma futa me Australia so seku ke causa da fia ka le so seku de e wala ngai te le te wa fa freku yo sa foto yo wa kasi le fer wa markelo ma fa de fer wa ngai mai fa tela Ma fa tu tamana ta. e ke ron me alenga fa ko ma fa la kam wa u mangir ka po kalama ai ku mai man ka ko sa mo Mar ko ko si mal sa. Maria Lucio talo fa to fina era ngata le to tele o to u malava fa pe foi bole fa yona misa ma lo so fo manuia lani le ala misa le mafuta mai love the program to tele la vo ila to now like love and share le to tele le to va tu inisi fo yo na iswa fa ia van sau yoshi boy to tele la ma o tiro fo to tele la e o mai yo la ko ingoa ka fao ia ia la to sua fa fo ia la to fo ta mali anga me se fo momoli tu fa ma lo ta to programa ia ai final words tu sa ta programa wa ke lo la le fa uma fo ile fa pe ke ko va ia oi le la fa aru ia to be continue Yes. e sei sia so ia ai o sa no nga fa u e fa ma lo si a vuelta programa fa pa ma nes Faftai, o ani sini man fa mo e atu o awale o nglanga fina o male walu luma. E te tau na fa tau ina. Awete ki vap no fia, awete va ai I me o tona I ba o le tele na o tangata. Wahala ona le mafai ona va ai le lumanai. Ona o tele tatou I mea o tona. O tele na alu o tatou mawafau I mea o man tutupu. Wa vela le mea o man tutupu. Wale mafai e ona fotu wa ile mawafau. Mafina mo le lumanai. O e pe ona o ta wele le tusi na you were born with something special. O le fa mo le tusi. Na e so I fo mai ma se fa mulianga fa pito. Ia te au malo ta tununga. O man fa mulu ina ta to ele tua. O ha fa mulianga ia te o. O hani mele le o ia te o. O se to mai ia te o. Ia e tam fa fa ma fa ta waina to mai ma le skills ma le experience na ia te o. Ma e o mai inisi vai ngai fa fo atu. A fai tātou te māsani ai le li o māsani o mea ai ana tupu anafi. Le tu tupu nei, e tu tupu tai au. O mea lono winga o mawha whau e whapena. A fai tātou te o ese mai le li o māsani, a tātou atu ni li o e ese mai I le poto malata mai o tangata. O le memonia o te whai atu. O le atele le poto malata mai a te oe. E whawaina ma whaatuina I vaengana pēno o whai atu. O le os tangata le leile aonga. O le matua e umale vasenga, e umale lise le vasenga, ai le mawalo ingoa. Ai talu no usau ni sila mo ofina mo utulanga bena na no lo le aila o man family ina tato ele tua I familianga o fitau mo langa alwalo duma faftai well sa mo na ma programa le nia so fa talo fa ya fa langi ASIATA le mafuta mai Ipswich io Queensland Brisbane Australia tasi le pitonu ilanto umai na mai le pitonu le na o I ngalo ke u nga Ipswich io sa Puvel Ipswich mo le tolo fa nga ya te o malava ya me se na ya I ngalo ringo si makuwa lo ka nga so lo ko lo tu fo ina ya me se fo to telo o to le nai mafut o lo to lo fa to ata nu le tau nu nei le fa fi sa mai na I Brisbane na lu ta fa Brisbane last week le la fa to ata nu le la jam na fa va vel ta ka programa ya le na o fa tau I fo la ma tu langa fa mai ina o le programa mo le nga fa ma lo nga fa taitere lo fo ngam tona tu sa yo lo time o se auro le la por kalami fa tele la fo sia ma wa no fa pene u yo le fa tele talo ile tua ia sa al jofa mai le langi ia awani si mana tu fo fa la teleina lo fina ngalo au ale tau tuaina o si o tatu watu no or kusilia o fe ma wai fa tau to tele langa le la to le fa fisini mai okay le fale samo le fale samo mo samo por fale samo maltu samo le hatelo tu samo o le foi la wai fale liunga fa samo le na e so fo mai ma se fa manuanga fa pitoa lo no winga ai me se tasi le o lango sual tato pokalami o te mata ya melma la to o nanga mo le fale samo tu sile nei ya ai te fai tau wai ma fa kile fo inisi so sia ngala fufusi ro ma fo ai le fa o ngaina
ASIATA ma le tātou programe o le tautaiai le nei aso i la unanga le Blue TV whaaftaitele a eise la manga ua le tautamali i lau sila whaafonga matua oi lo tātou wā whaamangalo le au auna ia a iei le talitonunga to e whairoi fo i marewhionga Amituana'i ia sisi fo i taimi se lao e a mai e le atua auna i ngaro whai unga raso tai au tātou programe mulu le tautaiai a mise le au unanga le tātou Blue TV mai lava le tāo le tolu le health talanoa ma Lorenzo so o me le tāo le wha ma le tātou Blue Tape o talanoa mai a pēr ma Claudia tau walunga e ASIATA ma le tautaiai mori fa malo ma fa tele tatu company langolango le fionga fa malo toa Ellen Stowers ma tanto Pacific esi le na wa fa sala la wina i tonu so se TV so se official la tanto Pacific esi le tanto por calamio le tauta ya ia que la fora ocupe mai maka mai to ata ina tanto programa Moto Samoa, thank you for your service pam kesi Samoa ai ngata ile Blue Pacific 40 ma tanto talofa voucher Seki Works ia ai le whaangaloina le tātou Pacifica Business Hub le to fine a lora kao ia e misori tātou au nangana ni vangara fiafi. Awari tia le tua me uma wha soifoina. Tau tua mara au nangara mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga ese ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible fia, mua, tapi lah ucapan lepas out. Mua, tapi lah telefon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pengi Mota Samoa ore mota mo Samoa ma te fia e au na pe mo o Samoa aftaile fia mai we'll see you again. God bless. Nela wana whailau whaatau. I le tupele na mai le tālo voucher. I le wana whaakau ma me te mga oi. I le voucher. Tai fu i se whanau le lapsi mai o le tālo voucher o mawai whaatau mane ai o le yaso. I ano whaat. Welcome to the Pacific Business Hub.
Ia, toi whaatalo whātu i lau sila whaafonga ni vanga o le hafiafi i keiloa. Wa lakua ngi o whaamawai aku ia i le songai le li i matua o whaiwale whionga Amituana'i. O whaamawai, mo kawarua koe le whali. E ui o lea. Toi fwoi ma le tātou porokalame. Mana tua o le tātou sei. Ioi, o le tātou sei la o le kero i la koro meri me whamai. Pei anga ua whamawai mai, lengo whamawai, au soa koe mori i le whionga Amituana'i. Ai mana tua o nei le tātou sei, fo i lea an le Pacifica 40. Ioi, me la le no wale a wai mai le whionga le tama itai pule. Ia whalute o no nisi o tutua noa tā ua la fo. Ma futa dia ma le tātou ofisa. Ia, ai la whamai an tuai tātou pokalame o le TAUTAI. A whapela o lea i te mai mo mai au le sa au mai lo suafa. Sa lafo mai mai omi mai i to tonu o le tātou messenger le Blue TV. Ia, kei roa waka pungia le vanua le taimile nei. Ai lea whaina, o omi mai pea. A wale vai aso fau. Mana tua, o le vai aso fau. O lea fo i e tau rua la le tātou pokalame o le vai aso fau. Ele ngata o le seina o suafa i lantou e whaamanuia i le Pacifica voucher. Le lantou le ke se le text mai lo ingoa ma sua follow ai ngai sa mo numero de telefoni ele ngata ile e mau ai fo ile le manumalo tanto telefoni fo i Samsung zelua e se ile vai so le la saunei le so tofi ile proclame la fo ile TAUTAI e ma ASIATA le la fio mai ile pulenga le fionga falute ia ma le lantou o onanga e anto ai le lua tau sanga talu ona tautua le Pacifica 40 ia mo si o tanto watu e mai si o le lalolangi anto le Pacifica e lua la tatou se i o vanso fo tatou se i masani e te ono manu malo i se lauta la petro voucher il moto Samoa pamkesi i vai tele ma le tatou se i lona lua o ilanto o masa fa onga ina le au nanga le Pacifica 40 mai lava ile amatanga o le masina le nei o Julai se ia pa ia le aso tofi o le vai aso fou le masei o le anga va alo suafa ia awale tātou whapitoa lea ma le sei e te ono manu malo ai ise Samsung telefoni Samsung A21s ioi makaukia matautia lava ia le tātou sei lea uyo lea a talo fa tu tele ni so ilantou a me se foi o ilantou le sa fa malo ma fa malo si au mai il tulang o prokalami tua pino no ma le lantou ma futanga a le ngata leo stella tuala jama le langi ngalo vau ne ma futa ma ne fiafi to fine ya misileti ia fa pe foi ia le tou ma futanga a kapeneta ia ma auto uma la foi o europea lisa va ile va hanga le fataloa pilitati le lie e mato mafutanga ni vanga le fiafi Filippo linga io malo lava le sai malo fo ile fatto to Maria Maunga ya Maria Lucio ma to uma mato mafutanga le ngata ile o le tausia taisisi malo lava vivi e wa e pisi se kuka maka ngofi e fa kali fo ia ma kuor freko masanga ia ai o haru se favor go inga ia ngata ile so ia leva mo ila to le na fa fisili mai pe la po fe ma wa ile tusi ale fionga ya Amituana'i Pepe ia e mawhai ona maua online pa o lena fisilingia na watu atu ilunga le tātou Blue TV contact e mawhai ona e whaafso ta ia e le sunga ya Amituana'i lana Facebook page Ami Pepe ia ioi Ami Pepe e tango e messenger pe private message ia ona lua fitu nga ilea i tūlanga o le whaatawino se tusi e whaonga ai upenga ta whailangi ora ka ko sei o le sei mua mana tua ona ole wale o inei ia le tātou pule o le Pacific 40 e talina fesili mana tua fo tu unga e ka kauonga e kali mai i le fesili ia ona e manu malo le o yo le o le a faile tātou wa vili mua la fai me alofa vai ona ole wa mai le fatu tuanga o le fionga tamai tai pule mai ASIATA ia malia ona ule au yatu fa me alofa ia ona ole vai tau lava ole atuanga ole lua tau sanga ole Pacific 40 ia la le o se fela o ko le longo ia sauni mai ole alantu tātou vili mua mana tua ele to fa nga ia tātou lau mei ia por tātou tano ava ai ole fa computer sia ka ko amio ia e mo mai saungi mo ingi ia ma kakalo po fere ke kakalo ia fikiro swafa na walu tanto vili io wata vili ia tu tanto vili fa mai pese sunga sive ka vili pele wili alu wantu
Tau tuan tangaloa. Paki mai kako. Ioi. Tau tuan tangaloa. Ioi. Ole tātou manu malo lea. Ole susunga ia tau tuan tangaloa. Ia ole numero na. Ia e mawhai ona e susua tuai. Ia I le tātou pamukesi vai tele. O le arua whailoa I mas tangata au le leia sua wha ia whale. Ia maisi o le au whai ngā luenga lau whonga fia le moto Samoa Gas Station. E whaali le numero le nā e vili ina. Ia kakangi e ai o au kafa. Hawai ID ai. Ia e maisi fo I o se wha maunianga o oe lava lea. E o le afisota ia tu fo ili tātou ofisa I lau sunga. Ia mo nisi o tūlanga mo mia. Now e tā ua. O lewa e manu malo I le se lau tā la free gas voucher. Se lauta la e utu fua lou sa. Ka. Ior kero ka avali sa mo. Ua kumore ka ifiku se furu. Mana tua. Ale umale se lauta la I lou sa. Po lauta avali. E whaile lua fetu unga inga mali tātou pamkesi. Ona e anu la ia ke wha pefu soro. Ia e wha kau ngā pengisingi. Whatua e toi fo ia toi sesi aso. Whai lava e autoru fetu unga inga. Ai ma whai ona wha o ngā wha pena. Ele ngatanga o se lautala ai ua maua I malau 5 se fulu tala. Ia e whaifu ai lau whaatau e le moto Samoa. Kumur ka vale. Ioi. Tumu malo manava. Ia o nga se vali rola ia le piki whaakengi. Whaakengi po I lele mamafa. Ia ma e koe fo I kua io ele I se whaakau o whaia. Ia o le tātou tūlanga momo. Ia le la aru ma le tātou tūlanga lua. Toi sauni mai. Koe mo ingi, ma koe kope singau kalo. Ia, tātou sei, sa ungi marika ko au whaiwili, ia, ruatu tātou. Ia, si o omi, ia nā wawili, ia, ruaku, kama, ruatu tā vili, pe o ia, matua I tā vili, lava, io e si lou mai, Atalana Meredith. Paki mai kako Atalana Meredith. Ioi, o le tātou manu malo, ile tātou whailonga lona lua, ile nei veiaso, lango sua ile moto Samoa, pamukesi ma le tātou Pacifica 40 a lātu le tātou tālofa voucher, Atalana Meredith. Ioi, ele numero le nā utu ina tuilunga, ia, oke, musua e kau kele aku, ia wai umai fo unga le whaafso e sao, le si au eisi pengsingi le lai. Ia atalanga ole fautuanga lava fo I tasi instructions lava fo I tasi tu inatu low ID ia ngata I leo numero lau telefoni ina ia vili fo sunga ia fale ma le lanto o unanga mo to Samoa ia o lai fa maunia o lai kakangi lau kanga au ar fa mai vili ia ko ala kakangi mai sava ia ole 5 se fulutala ole fa ilonga no lua ole cash voucher lo winga ina ia manino la vaenga lea ele o se fa taunga ai ole pengisingi fo yo lauta vale no winga e ta ua la fo ia lo suane mo lo sa ia e ku ai nga 5 se fulutala ia wo gero ka ur pengisingi o makwa fanga la vailunga o yo lea ia antonga le na tanto proclamer to ia ina nei vaenga o lea so tofi lo so le lua ia o you like lua filo so maritasi hata lo fatu o masame ia alenga telea ia o le to tele la vo to wo ma pa anga le tanto wa Blue TV like love and share tanto proclame share for manto o nanga vai ia ina ia mfa to fsia yo to moto mo to la wo ma pa anga ma mai le tanto to ia me se foi ia o lo nei tangata ASIATA fale malupio vaoliko fa afita tele le filifili o le Blue TV ia ile nei foi ia so malana o nanga ia o la fosa ma to pati walanga vale ia la foi fonga va tele ia e poto le TAUTAI ia ai luka le ngate fale le tele o taimi ia fa manuia toi le proclame ASIATA ia mai so tatou pulenga ia te o tou malava awali tia ile tua toi taimi o le nei aso ia matou New Zealand afa pe o le vaveao ia America ia ala usua I fanunga le lei ma lo le nei taia o foina ile tua mo tou a o matou I Australia ia kopi mai makuri mai o le a uma le tatou taimi so I fua mai manuia fa manuia le tua fa manuia I lo ainga ia ai malo loina le leo ASIATA so I fua le nei taimi Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm a say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile.
Say, oh my dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what you say. Yeah, don't move in and come here. Yeah, they on the nail, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the bite, don't get outside.